Ikaze ku muyoboro wacu na Makuru XTV, ntumuyoboro kugezaho amakuru agiye atandukanye bari kugenda avugwa hirya no hino haba mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Munyemerere rero kwa gatatu muri iki gitondo tugaruke ku makuru yavugwaga ku munsi w'ejo ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2025 ku mutwa M23 kuri uyu wa kabiri waramukiye mu mirwano ikomeye cyane n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma kandi niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha turagusaba gukanda kuri subscribe nuragiza ufungure n'inzogera kugira ngo n'ubundi amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi muzajye muhita mubibonera ku gihe. Ni nyuma yo kwibuka ku nshuro ya 31 RDC yanywanye na FDLR yadukiriye gupfobya jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 mu gihe habura iminsi itandatu ngo u Rwanda n'isi yose bibuke ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC yahinduye uburyo bwo gupfobya no gusiga icyuhagiro ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyekongo b'abatutsi mu buryo bushya bwo guhisha ingengabitekerezo ya jenoside n'ubwicanyi bukorerwa abanyekongo b'abatutsi n'akarengane kamaze imyaka ikabakaba 30 ishize. Guverinoma ya Kongo ikomeje gushyira imbere igihuha cya jenoside Genocoste yita ko yakozwe n'u Rwanda muri icyo gihugu. Perezida wa RDC Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangaje ko iyo Genocoste yatwaye ubuzima bw'abaturage basaga miliyoni 10 mu myaka isaga 20 ishize. Avuga ko bishwe n'u Rwanda ndetse n'inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bwa RDC. Kuwa mbere tariki ya 31 Werurwe nibwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yatangarije i Kinshasa ko Genocoste yatangijwe n'urubyiruko rw'abahezanguni b'abanyekongo kuri ubu yemewe na guverinoma ya jenoside yakorewe abanyekongo. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida Stephanie Nyombayire yatunguwe nuko iryo pfobya rya jenoside rikozwe na guverinoma ya RDC mu gihe u Rwanda n'isi yose babura icyumweru nako ni iminsi itandatu ngo bifatanye ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Yagize ati iki cyumweru kimwe gusa kibura ngo ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ingirwa abayobozi muri RDC bashyize umucyo ku byo dusanzwe tubaziho ko ihakana rya jenoside ryamunze politike ya RDC. Yakomeje avuga ko nyuma y'imyaka irenga 30 icyo gihugu cyatsinzwe aho giha urwaho imitwe yitwaje intwaro kubera ko abayobozi bahugiye mu gusahura imitungo y'igihugu bakajya kugura ibiturirwa mu Bubiligi. Igihugu cyongeye guhimba ibikangisho bishya ku Rwanda. Ati RDC yavuze ku gukangisha ko nihagira ikiba gito azatera u Rwanda. Ngira ngo mu by'ukuri ni amakuru cyangwa se ni imvugo ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi we yagiye yitangariza. Hanyuma kandi avuga ko ahimba ko kandi jenoside mu gusiga icyuhagiro kunanirwa kwabo igihugu cyinjiye mu ngabo abajenosideri nyabo ba FDL cyatangiye gutumiza inama za jenoside. Ni mu gihe kandi gikomeje kwima abaturage bacyo
uburenganzira, kibakubita, kibica no kubatwikira mu mihanda ya Kinshasa bahorwa uko basa gusa. Yakomeje avuga ko ubwo buryo bukoreshejwe na guverinoma ya Kinshasa mu kurushaho kwihunza inshingano zo gukemura ibibazo byabaye karande, byahindura abicwa abanyabyaha no kuyobya uburari ku mirimo ukenewe wo gushaka igisubizo kirambye cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC. Yakomeje agira ati ubu n'ubundi buryo RDC itangije bwo kwihunza inshingano, guhindura abahigwa abanyabyaha no kuyobya uburari ku murimo nyawo wo gushaka igisubizo kirambye, kutagira isoni n'ibigira umupaka koko. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yatumije inama yo guha umugisha icyiswe Genocoste yageretse ku Rwanda. Impuguke mu bya politiki, gukumira no kurwanya jenoside bahamya ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi na guverinoma ye batangiye uburyo bushya bwo guhakana jenoside no kuyipfobya, bahindukiza ibikorwa bakora bakabigereka ku bandi, ari nabyo byagiye bikoreshwa mu mateka y'abakoze jenoside ku isi. Kugereka ku Rwanda ubwicanyi bukorerwa abanyekongo babibona nk'umugambi wagutse wo kugerageza kwihunza inshingano zo gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC, bihishe inyungu z'amahanga na bamwe mu bayobozi b'iki gihugu. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Makoro yavuze ko abapfuye muri RDC n'abakomeje gupfa biterwa n'abayobozi b'icyo gihugu. Ati abo bayobozi nibo ntandaro kandi ntibakwiye kuba bashakira inzitwazo cyangwa ngo ibibazo babishakire ahandi, nibo kibazo. Impinduka yose cyangwa igisubizo nibo n'ubundi kizavamo. Akomeza ahamya ko abapfuye, abakurwa mu byabo n'impunzi zibarirwa mu mamiliyoni bakwiye gushyirwa ku mutwe w'abayobozi ba Kongo kugeza n'uyu munsi bataragaragaza ubushake na buke bwo gukemura ikibazo, ahubwo bagakomeza amakinamico ku bwinshi. Abakurikirana ibya politiki iyo mu karere bakomeje gutungurwa n'uburyo Tshisekedi akomeje guhishira ukuri, akigaragaza nk'intwari y'ubutabera, mu gihe mu mvugo zabo badahwema gushyira imbere imvugo z'urwango ku baturage babo. Imigambi yo gushoza intambara no kunangira ku birebana no gushaka igisubizo kirambye, basanga kandi imvugo za Tshisekedi no gutegura ibikorwa byo gupfobya bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Hanyuma kandi bavuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi uri no gutegura ibikorwa byo gupfobya bifitanye isano no kuba yariyemeje gukorana bya hafi n'umutwe wa FDLR washinzwe n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, yahitanye abasaga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100 gusa. Raporo zagiye zitangazwa mu bihe bitandukanye zigaragaza ko abo bajenosideri bahawe imyanya ikomeye mu gisirikare ndetse no muri politiki, ari nabo bahembereye urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside, biganishije ku kuba jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Hanyuma munyemerere tunyaruke noneho turebere hamwe
ku makuru yaramutse acicikana ku munsi w'ejo ku itariki ya mbere y'ukwa kane ukwezi kwa kane umwaka w'2025 aho umutwe wa M23 kuri wa kabiri waramukiye mu mirwano ikomeye n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru kandi yavugaga ko kuri uyu wa kabiri M23 yigaruriye santere ya Rusuku ugana Baraka. Usibye imirwano yo mu Minembwe, amakuru kandi avuga ko inyeshyamba za Sultani Makenga zaramutse zirwanira n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Nyangezi. Amakuru avuga ko ingabo za leta na Wazalendo bataye ibirindiro bya M23 biherereye muri kariya gace kari mu birometero bibarirwa muri 20 uvuye i Bukavu mbere y'uko itangira kurasana nabo. Bivuga ko kandi nyuma y'amasaha menshi M23 yaba yirukanwe muri santere ya Munyanya muri santere ya Munya inazwi nka Nyenzi santere. Ingabo za leta kandi zirashinjwa kwicira inyangezi abaturage b'Abanyamurenge bari mu rusengero n'abarimo barashinga. Hanyuma ndabashimiye kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Assalamu shalom shalom.